Halo guys, jadi gue sama Poida lagi mau nge-review makanan. Ini sih kata orang Betawi namanya belimbing besi. Tapi kalau kata lu apaan, Pok? Belimbing ulu. Belimbing ulu? Kita nyobain nih gimana rasanya. Gimana Kalau ya? di TV-TV ada yang demen, ada yang kagak. Ini enakan pakai sambal nih. Gak Sambal usah, terasi. caplok aja udah. Caplok aja nih. Ayo, coba. Manis asam asin ramai rasanya. Lu kunyuk makan? Sabar. Tanpa ekspresi nih, lu liatin. Bener. Asam banget. Lagi nih. Nih Po, bekas gue Po. Manis kan? Asam, kunyuk. Sepet banget kayak ketek lu.